o le kusa masui o paki ai nga ka ngai le se me fa ngofie e mo kwa fa kala vol mele o fa ele fa nga fa pure le ya ko se ka se o mai ma fi o mai ya fa so finga ngalo kusa maranga fifiringa o fa nge a pa mo ke renga ba I ka so ku le pa fa pure le so wa mai lunga se fina ngalo tau sile na le tau ono tele a tol te mine sa fa malanga mai sa o le mo a to ai le aso a to pe yo no fe nga yeng so nga fo yo mata por program o fa lo mai se fina ngalo o le te ta yo le to nga ye tu sa yo mata o po ni so sa facility sa facility nga fa le la press conference nga fa nge o se yo ma ko press conference nga mai monga ka mi e fa ye ai ngala la mo fo mi ai ngo fi mo wa nga pe se facility fa kule fa sanga ka pule ngai la fesi nga fai pe kasi ele a cosa mi que encarir ko inga le kiwa kere fongo ele awai ya me fa penga ai ya manko foi a sia kamer fa fonga la ku kasi ngai makanga ya le boy ka mingi o fonga ku ua ese foi pule o langa pa ki o lai le ku ngai ia makawira skula ngoi fa pe wo se inga pe makawaria ese me fo le wo kawai o ngaru ese ke ia wo ko pur mele wo mo kwa pong sa la wala ku le pa male chapi pi finga ngalo le o fa pule ia pe ngo fa ku si ka ngo mo pe change kala a ke longa se kasingi makanga sili le wo yengi ole ese fa pule mo fa ki ngo mela le chapi pi kom fa ngai er malo monilo fina ngalo le atau a ta no vai lo te mamau te lo te titi mo se no join mai le sui mamalu ai a fu ne yai le fo le mela pe ata tu fa so fa lo tele mana tu mai o le na tu pu mai le pa inga na tu na yatu to tonu ila to na to filifilio ese mal HRPP pe ata to wona to vane lunga na ta upulea o le fionga o le to filing o matua ya ale vena ale o le to fa ya tu o na si leota ya male to fa ya matlenga ya mo u si o po mai so o tangata nei na saina le tu ai mana tu ya o le tau tala no ai le va o le fast mal HRPP ai a fai tau tala no i tu atu fo ele fo le mele o le korosi o foloa ele fo le va henga le tu langa however o lea ua faima mamasa ni ai o le winga o le whamatalanga le fwisa tupu fo i tonu rawa yolo loto i whalo le fast pe ata tau whaia fo i peka kua fo i siku le ngata o na o ese mai le HRPP ia a o fo i na o ese mai le fast pe ata tau oa turi au pūle tūlanga o whainga pati le nga o le HRPP fo i ngā ese mai tangata fo i esa i tonu le fast ia a warua ia ruai ia ua le o nga kasi fukia male umele te ale ua mana o fai o mana na o control la tole malo run la tole malo ia ai to mana na o fosi atu ai fa o ngai la to ma fast ale mepi to sidi na le nga o mana tua fia manga nga o fa o ngale ngo fast la fia i rumo tangata but really they hated fast fia le upo fast então mo melo wingo la tara le tu fa tu man tu melo tu fa to fia me tu lo la ngale o ka pe ol piot upload ta fa ta noanga au ta pe na mai sui mamalu ol wingo la tala mana tu fo ina wa matanga la ngale va fo nga va o fia me mala na va nga mis fo sunga la udel mali to le na ta to va ai tu o sui mai le tinu ur page fo ile ile fast government ya fast government le wasuia mai en la to o le winga la fam ya ma o mai kala ku ai i vai singa ngo mua mai si ku malo fo ye o fa vai singa ngo rua ma o la ofisi dingia makai fa mai ai o le o di fa kala la yo le amo que fast man tu mai pa trip inside i ko kongu ngale mu po ku pa ka ku ele ai ele fia fast a o le tau fa nga ngo le ngol fast inga ia fa wa wa pe on te turmina la to ku malo ai peita fa kai le ku malo si o la del mali toa mali to lo si furu sa la to fatas ma wa ala ko ku ka ofi pe le ngoa o le paki nga la ko ki nga inga ya me se for supporters worldwide
le langa I loa mongi ia le au le afi wa vaia kwa la fia me malanga ko sfuru lima wale ia e hase malo si anga kau fasto ia la tou o matua matila tila e kingo ia e sau ai leo ia yako o inga kongwa le nga sau ai loi lungar me ka ore sap ma lenga sau ai lungar sapa le alto so o aula ia mala utilo dilo ele fou le punga mai o lesi anga i lesi paki ele fou le me lea peita e iai mafua anga ka kou ke va ai oni mafua anga tala fea unga e iai fo ima mafua anga ka kou ke va ai e masalo mia a o tatari tali ai la ele fio mai o le fio ngal sui mamat tasi la le nei mafua anga mana tua mai inga ua movie le ko fali ngoa makua ya ale matu mamau ina ua ese mai ele ifa pear ke le okala ele ifa pear le to low ele ifa pear le langa o manatu ole fast supporters o to moment atonu na yangi singa fusiringia but overall ele imakua yangi singa makua sa imakua kama iyo e peisa makua okay fia fa kai pinga chia ngis ia arwa o ese ror va henga ngo ese mafia mi o langi upu mangi kala mana tua mai iyo wa kau fai fe kau wa ifo ilele a wa vai e o foi I supporters e ko aquele supporters nga vai do ngai fo peita ila uva ia tu le move ale suile ale fionga ia Taeao sorry Taeao liceu fiti o se move e saka kaunga fia ai le supporters ai pe ia kangia mai o se move e makua ke e ai le ko akele ma le fia ai le totele ia o wingala na o fia foi la o le la maua le manoa pe no foi atu o le o mai a ona sau no le fionga le tai o le malo le tai foi o party sunga la o le mali to ia o fa manino o fa mausali o le ala wa fa ma vai alo ia la sona nafi ia le fionga ia tai fa pupu ia tai e tai o liceu ia mai lana vanga fa faisa sa win tonu le atu ia nga o le kaua nga o le whenga o ka upo o le ua mo sa ngor ka ko parimia o le ua o ilanga almost lava karia le foi mai o le sa o foi pule kongo paki a kongo la pora lava ngi foi kai ngi so ka ko le au sapora sai ai o ka ko fa ko inga o ka ko fa ko inga o filfilinga o fai le caucus ia ma se foi le ka ko palmia I le fungen ka pule ia kongo ngala fa mama venga foi ma o ka ko ko nga ia fina ngalo foi o supporters ia ma foi ka ko le o le fast o le kongo le o ka pule ile fio mai o foi pule ia se o ngime o malava ia le fa pewa ele fa pewa mo ku nga le wo ve ma fast se longa foi uma ia process le fai mal ma pa foi se pa election ia foko a mokula ia le nga me uma lava mo ke mi ia le ka ke nga solo le process o le nga ia culpa election pa foi se pa election e moni ma fa ma o le se va nga o le I fa manino a tili wala nga sa o le o fa ilo mai o le o wa iro no ta inga e momo ila lo le fa to ile to sa mo utasi ona o le finangaro lo nai tumalo pa pe o pure le wa mai le sa mata fo nei le sa no nga ale fionga ya Taeao liceu ia le fona she inga mai lunga fa pe mai o le finangaro le tumalo ia o le ala o mafua lo no inga la o le ufa manino fo wa talia fo ile fionga le lipa mia by the sounds of it ile fa tan no nga na fim tustala le mafua anga male au ngani alia atamali e afuai ona ia telejono le alu ese mai male HRPP ale avelana lango I le fast I mo lono winga I lalo ala ia o ia ingo finga palota tula fono finga palota e fo ia finga paroka o le mea mauti no ar merna e fai finga palota langa tusa fo I fa taita inga le lo tua na scenarios ese e tusa fo pe fa pe mai e alu ai afa tasi le vanga fa
le sui o le ata mo mai fa te tainga ile fast ele ma faia ya ona le tau nu se fanga palo talanga e mautinoa e ile sui le HRPP o le fo va ia tunga pe ia folinga mai o le na le atu ta mo e pe tau va ia lau timu ia pe ia lo no wingo la lo fa malu sa po le ale fa malu ia ele tau fia ya le ia te tau ta mo e ia ni si sui ia paula va e ngol ata to tilo matuli matanga pe to fia la ni sui o le ata fetuli i fa malu fast ia vai maunga tolu le atawa pe o le atato ba ai. Here's my analysis. O fea kongu, o fea tonu le ala fua le atato ba ai. O le atato ba ai i le to ai ngaskai di lenga ave ya safaka, lenga sa wai safaka. Pe o le atato ba ai le to ai ngaskai le sa fai mai vai singa ngolua. And for that, o le ele mau tino mai ai so fina ngano le atu. Oi sorry ora ka lesa ko kamu ka kul melesa ko fale ko. Oi. Ia nga le fai nga ka fau pe ro mo ska le tiru fa fo mo yuri. Ole ka fia tone. Le winga lo fa metalanga. Ole mea mauti noa ia one thing for sure ya sa moa. Wa e usul parlemene vai so fo asolua. E to ta wa fia il parlemene. Lo no winga e lua mata upula wa lunga ila wa ai le vai so fo. Mua. O le toi whaatautoina leanga o le ua mai au na toi mamoli le male lenga. Ia le au mamalu o le malo. Ua mai au na whaatau nuu vaenga ia. Mai lono winga o le aso lua o le vai aso fau. O le a whaatauto aloa ia ai. Sui fau ia o toi sao whanga mai whainga balo tala i titia sa whata mua. Ma vai singa no lua. So o vaenga la ua lunga ngā o le vai aso fau le aso lua. And then the second one. O le wha vaenga la lea. Walanga le ua mai au na wha vaea ia wha loto i whati. Ai e te tau o na wha tino mea tonu uma. I ala o le tūla whono i to tonu o le mauta whono. Lono winga. O le aso lua la next week. E wha tau nu o le vaenga lea. Ia, nono winga la tatou tiro la o le mea mautinoa la. E whaile e kauhu le whainga palota. E to e fo i vai maunga tonu. E to e fo i whainga palota la i titi. As of when, tatou te leiloa. Ia e tātou te whata o to fo i tā penanga le ofisa o whainga palota. A ofisili e tūlai mai. Mua. O le a tātou to e vaia, e iei nisi ka kosui o le fast, ese mai ia tai o li seu. E wa le ua mauti noa, o le ua ave lona anganga ma le finangaro ni tū malo e tamo e wha malo le fast. Lono winga, wakasi i le si fast. O tai o li seu. Now, o fisili, e a tau e so finangalo, whamata o le ato e tamo e le fionga ya nonu, walanga o nonu. O nonu a kako kuua nonu, o nonu or kama or ele i le fast. Ele ngata o le fast. Ia olo no fu i tu malo. La tato va ia nonu. Ia, mauti noa lau o va ia tu pesa o lau amai luma to e tamo e lau matia, a sari lau timu ia. Ia, e mauki ngoa e yeire sui o le HRPP o le atamoe. Ia, i so finangalo le atawa. Ole Maria le kalonga le walanga le ke wa ko ole a ngai uma ia ka ko fo ya non ka ko lo banga su ile fo i kai fongur kai minge ia ele ave se fo i le finga ngalo wa o finga ka longa la ko ia mal palo ka ko wa su fifilia o non ia ai esa wa yo le fo i sa mi mai la ki mu ia la ko ia wicho lenga ko ru finga palo ka vai mo ia ka ku kolo ko ele o non ai o le ba ku le join mai ia tai ia on ka mana ya ta to sa o lunga le ya tawa